Hadin mami bon gua percha ye pengkut ya Shillong Cherry Blossom Festival mentu ke sengi sonde. Kani kata masa ada man gwa lai baik. Klaim de em giwan wa pentut wa percha ane. Kamu pun kemo wa sarkar hadin mami gwa percha. De kular gwa sedang ye kani kata masa hadin lewa je sengi. Dewa perkat e por wa pen mani sen. Ane de sekila ye bon gibor pelit wa de em lang yo petik kena wa lai baik wa rok ikam. Sarkar robok paisa gwa penlut hadok wi poin kende klur wa yo pen mani ka de em kamu penlut pra poin so pa kende klur. Ibu mut bak paisa watam kawan rupan kende klur dapat mi biangka de wadai tiket walang bagi corporate sponsorship cocok ke sarkar ada pence galek wa entok ka wapan man yang ni tamasa wada kerchan paisa don hiko wa hadok gitrik budget wapan man yang ni tamasa budget de wapan man kat kam gisngi walet ki warwai watam tam ki wan nabari kesngi wan kong ni tamasa how news nam dah hab open pep ka nei dawa wan slap iwa depan kemen bahaya gua percaya tangwa nin wa ne deman ibnai warang hewa ni kita masalah deman gak lai bet dewa wan lagi hajar ngot ki ba